लेना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा? चलो Hello friends, nama guys, Jo hampur ke coba lah सब video सोचिंदा ना लगना था hampur को सोचे जो नहीं मत चलो चलते अनबॉक्स करूंगा ये वाला क्या बोलता है आप लोगों को ये hampur बोलता है कार्बी भाषा से चलो अभी अनबॉक्स करना पड़ेगा अभी लेना है कोतारी Nama cái hampur unboxing po tayo. Dahil lang dun din ako sa unboxing po ma. Unbox karena cai. Non unboxing kakuri lo mati hala acu bang ke culung ni panda so. Abhi lena hai Nemo घर का अंदर चलो कहाँ रखा है ओ Nemo इधर थी है जय वाला Nemo ओ इतना गंदा चलो अभी अंदर तो गंदा नहीं है इसलिए अनबॉक्स करना पड़ेगा चलो अभी लेना बिरिक ओ माय गॉड kasi kang tang di pon po oh bye nana bangke nili birik lipon lo hampur ke dampo jo biri ini ke darah cucelo एकदम भांगो मत दे लसे habit के दम चलो मैं तो अभी जहाँ खाने वाला है ये तैयार हो गया अभी लेना है ये वाला अभी हो गया जहाँ से बेच लूंगा हम दोनों माय किचु बोल लसे लसोसिन पाई नांगलांग दोनों कोसन जिमा अभी जो oh my god Yummy, tasty. So guys, pini bangan ni cukang tung ono ala ni pan sme bonsta me. Arong along sa di hampur receive it heaven alo bang lan he chong hu lap ya lo. An par ke ni cholo ni pai ni lepo ni. Sumat manta cholong lo lai heaven lo pini. Last ni ta video na kuri phan la ban. कोरोना वायरस से बचेगा बोला देंगा खाओ और वैक्सीन लगाओ ना तुम से कोरोना वायरस वैक्सीन चीलो बोलते ला हापुर चुनो हाथोर चुनो जो और खाएगा अब पेट भर के खाएगा मेरा पेट खाली हो गया अभी तो पेट भर के खाना पड़ेगा मच टेस्टी yummy टेस्टी पिलो guys तुम non bang sok rotang elam di la hampur tu velam ya lo ni lehang ngana mang thevet avelo ngana la so sin ngalang tum ta like and share subscribe itha nil channel lo yummy chun elo guys nang cubur itu di corona virus pen kejuak dia pan birik cubek nang po
Oh, ini loh. Corona nang wis mah. Kain cari biar pericang Pani lena parega kami legal. Calo oh bye marna parega oh jangan pani calo pani So guys, cun pinalo beri coronavirus men cepat jogi pan pula boda ada loh. So last new channel lo subscribe bata nang tum video lang garji nil video lang ver po nang tum channel lo subscribe oke. Pindah video kalau asik kang tonik lo next video dhamaka pergi lah sih video lancar lo. Tada.